Ia au te holofa whaatala whatu Samoa lau whaasauga le neivanga o le whiawhi ina ua whamiro te wate e daily tula. E liba le tautua whaawawa lau Bluwave TV e bese fwoi o le polo kalame o le tautai ia e male manuia whaiva si o tātou turu. Tautai ia e male malo, tautai ia e male fia. I le nei fwoi ia so tofi. Ioi, ko kia ngalo ia ua solwa ia so no le vavi. So tofi le nei, mātago fie le tau ia mātaui. Hau te ronei e biselo foi au kilani. Ia ele nei foi vanga o le fiafi o folofa ma whaatalofa ma whaaturi matu Samoa. Fiafi foi o le ua ma whaatasi ma le la le lei. O le la le lei o le Bluwave TV. Ia o le tātou tau te iae. Ia si o tō fine whaape le pele ia pea semu. I le nei vanga o le fiafi se taimi. Ia ona la fole o le avanoa ma o whaafeilo i foi. Ia e te ruai foi Samoa ona o folofa ma faaturo fo yo tau ia mo tau mamalu le nei vanga o le fiafi ia po fiala fo ile te mafuta ma vai va mai fo ile nei fiafi ma ua mai ia o ma fo linga me se apia au le lei balona sei o matua pula mai le senga ia faatalo fatu mo fo lofa faaturo fo Samoa te oe ai lava le mata saua se pa ia le tai ulo na fanua te wilo manu malo filima politu o folofa ma faatalo fatu faatalo fo yo sale vea ia bes maru fa ale ngano ia ale fo wa tato feilo ai lungo peau mangaru nganu le ia pe fo ona yai le television fa sala lau ma unanga lau Bluwave TV maloa fua ai lau o maua i le ia fiafi ma tago fie i le tosi sila mai ia o kako pai ia wa amuri se taimi ia ona lufi le ma tato tala noa. So fa filo ai le tausala kalo fa pea wa la le mai o folinga au le lo sei ai mai se o no la o fia le te o mai o ia fa salo fatu asiata ia fa pea i le tato au mai mo foi i le nei tula o le afiafi ia o le o manuia lava fa fetai asiata and was also always very good to see you on a Thursday ia fa pea i le tato viewers foi mo le nei foi aso tofi o masango fifo ile ya so ai fo ya te au vai lula le au le lei ua tai tu sa malu sei ia me se fo au le dio pai se taimi ma o se i sila ile tu ai nga recipe le o fai ele tato pai ia ai sei ma fa talo fo mo i lungo le tato por kalame io e ile tato malo fa alo ngi ele le yaso ese mai se to fine ia pe ia ole tato host lungo por kalame ai e le tatou malo fa alo ngia o le wa sia le tatou ofisa a mai ala ia le mafo i le vaenga mo le proclame ea ona fotua i mai le tua o le sa le te malo fo lau to ina ea le fionga ia vui ia le wa finally wo mal tatou ofisa ai se ka hau mo ka fa kalofa a talo fantu mo folo fantu ia te auto mo lo mafuta mai le vanga o le afiafi Peipina Navy, ma lo le soifua manuia, ma futa mai Brisbane au Italia, lino solusi soifua lao le lei. Ia ragata foi lao le woyer kamare o Visco. Ma lo le soifua Visco. Wale vanga iai pea nuan po kalame ale fua tanga woi le nei taimi mai tanga te. Sua ia aleki a se yang fafatai ma futa mai besi foi ala pati a fualo tonga ngai. Tasi Market ma tau foi ma futanga. Ia, sesi ka fia fakalo fai ia. Ia o Leonia talofa ia so good to see everyone ia whapea ia se ngia malo lunga yes a talofa fa pitoa i le afionga ia tua malunua ia se ngia fata ia fatu valu ia o le antilio se matou fa fengaina basta waita fata ia sa matou mafuta fo i nei vai aso le le va ko fo i Samoa sa matou mafuta la idei ia teno le lau mua tu mua. E le vanga la fiafio folo fatu, fatalo fatu. Ia gata leo fasino para tau fema pitanga en fa leo lea marka fale le mafuta pa folo le vanga le fiafio mo to uma o folo fatu ma fatalo fatu. Le fo ie mo bori la fa malo si auto ina. Ai mafuta mai ia si auto mai ava oliki. Tia lau fale yele i le nei vanga o le fiafi nai mangele a bisa foi la o le tamaita i la le ia hana
Ai bisi ala se uso lea ayo lea mai America Samoa. O vai akua e se ame wa kau wa tau lolo ama fongo se uso pe ina ua lua felo ia na lela le sunga ya wati. Yeah, ma lol so for wasi, it was very good to kemo. Ole manga ia kako lunch for lela it was very nice. So it was wonderful to meet ia wati lela so. Vai le akale. No mana o se vatu ia se ko inga. Ya me se la kama mai kukuila le kama ki spanki le. Ya. Ai ele ka mu kala kam ia ka furuli umiga fai puro. Ai vai e pesca kama il taliban foi ni. Ya va taro va foi le to fa sa la unu yone. Oi, mara kama Samoa me se foi yo le to fine ya palal te no papra ia fa pe foi la ia to fine ya fasina mai Australia me se le so to fine amruia man foi le sa fe ngai ma to maliu. So ne fiu le ia o le tinala le ole le ia Ivan. Ataro fa fo fatu. Loto malai Julia malor so fo bruia me se foi o E8 falitang wai Dom sen kila para tau foi mafutanga me se foi o ta amiloai seu vai fa be foi sunga ia lima Elisara Andrew Fenica fa tai ma to by diva ngala fe me se Mel Situa fa ta lo fa mo follow fatu ba se foi o le to fine por sunga liweni ma le to foi mafutanga diva ngala fiafi Ernest ma fa pe o to lava le mafuta mai I le por kalame le diva ngala fiafi so tele foi tato vange ia lunga foi le YouTube ia fa pe ia Herman ia Tusio ia o meru leo ia mafuta mai ia le tato le mas mai le tato por kalame on YouTube, so a fa talo fatu ile tato vange le lunga le YouTube. Seems of people. Yes, matalo le fa pe foi la ia toso au kino aquino le mafuta mai foi por kalame Herman Goats fa pe foi Rocky fale ali no au salaro pati ma le tau mafutanga pe foi Brewan Drighton ia ka tai leo le sunga ya Andrew Asen malola vale on sai malol fa toto ke no ko akele ila tole o se san mal dating ona le fia fa fonga ye te oi ai mesela o se tu langa le tanto wa pai fala mal pai ping mai se le chemen pan se fa singa ko sa utala pe o fia le sa wor ka ku pai le ia ole pailea asiata ole o asotofi uma le uma sanza so pokalame o se sau mai le kuka o anei ia o le ona walu a wa ile new recipe po le new product foi ale Tasi Pacifica Cafe o le la o le sunga ya Patrick o le o fai Patrick saungi e Patrick ile pai fala ia fa pe le pai pengu, and for the first time asiata it is delicious o le felesi. And he's come all the way from Samoa. And yeah. Ele se sila mai ole tu. Faya sa mo e fesa kala lela se ku fole pai. Yeah. So ole pai fala, you know, it was made fresh this morning. Also yeah, fa pe ile German pan le. Nice. Oh, mana ye tele. But tu fo Samoa. O lele I levo le tatala le tātou Tasi Pacifica Cafe po le tātou fale ainga lea o le Tasi Pacifica I nai GI. Ma le tuala o le maua le tātou breakfast foi lele o le vaisalo, sua fai, o le kama foi lea o le poi, kokoesi me tūna ngopena. Le velau e sisila mai, I le tātou German pan, o ka ia e mesela, tātou pai lea le pai fala. Ia ma le tama lea o pai peng o ka sole peangi pengu mai sa vai peangi pengu mai sa ku ya ko pengu ya e te mo uma faila sa tala pe fa fenga ngausi me nei o le han tu langa o tantu waso se ka ko for pai langa le si la mai so Samoa ia o le tato pai pengu por pai fala foi e moa I le Tasi Pacific Cafe o le ua te le tato ota o le ua I Massey 1 bar 2 Triangle Road o le ua o kelele ki liva lela ave I le susunga ya le sa ia fa pe ia Ruby le fale to ya Ruby, and they will be selling there at Massey
So we've delivered everything in Messi so that everyone in West Auckland, e le toi mana o mea ia sesi toi o mai i South Auckland, o lewa te giliva i le tatou pai whala whapea ia le German bun i Messi so that you can enjoy it tomorrow and Saturday. E iai fo i la le tatou surprise o lewa whai. O lea fo i ua saunia e le vaenga le tatou chef keke pua on Saturday. Saturday. So, o lea ua tau mawhai lava i le tātou chef ia o le sunga ia Peter, ia whaapea ia Patrick. O flavors o male o le Pacifica, o flavors for ia. E le toi mana o mea na toi ose si mamau i South Auckland e maua ia le kamale and it's good, fresh. Mana ia. Kasi ala wai, wale wango whai pai whala pai pengu Samoa, wale wango kūrei pai pengu. Mana ia o lo vai e tungai le juicy mai o le pengu ma le suka fu le sunga nga fantasy na ia mo to uma le fatalo fatia for sale I te mo to le no proclame me se fo yo o mo tu loa tamo to lo mo tu mo si o talama e ke maua uma pai ngai matulanga uma o mai le skonga ela fa kulo fa pikore o le stona o le tofo mai le tele o tau mawhaia mo le teimi mua e le Tasi Market. O lea ua wala au whaapikoa mai a le sunga le lipuli. O ke aruaku se ikofo e mau e marka ko mas popo. Masi popo, ke puaa, pai whala, pai pengu, German pan, Chinese cake, ke sainga. Tūlanga ua pena. A fio bai matala mai au 41 Farringdon Street. Kako pilo ai inga, le ua whakeke, a fio mai kako kofo. Iyo. O ela le te fia pai mai de kaku kamare de kemi kau kile kofu langa uma ya upea uma tata to break ai mai se foi le ase to for tato malo le fionga ya vui o vui foi o kama ku wai o le tau mafa German pan le makiki so okay ai tawa tu ni so tafa ptoa ai ta tele yo ta marolo ia asiata o le ua longo fo mai ia le afionga ia to le afua o le container o le ua arrive o ia le mai Samoa. So I know understand that you've got all the information o ia it's fresh from Mangongo. Lana tonu lava mo moli la fa malo fa ptoa ia ile to fine ia moana wa o ia lava fo ile masiona inga siona to rua le na lava ma tu sa o fa sala la wina le vanoa le po ini si ma fa yona maua mai ne tato wi mai Samoa fa tai na tali mai si inga si ma no le la ngai tau no mai la ka hu mai e maua tato fa rola so tayo tomorrow ponge alongo tif sa re ngor kamano sa ponge along kif o le tato ume o le tato papaka kama le sa wai mar papaka tamana fanga le kai pe yo se pa pe se ula ma la sa wai tamana ma so sto ai ngai o le kama le malauli o le ngakala filoha o ia uma fa pena le o to ai tonu e te maua ile o nanga ale Tasi Market I so o se falo loa ila tu falo loa tonu mata tu le so ata you know the last time I asiata vavetelena na alu ia earlier so it's fresh it arrives tomorrow so for mole you need to ele ma faina tau fi ia ni oka ingisi because it's first in first serve what we're doing for our team tomorrow but we're very excited for tomorrow. So Pors Bingo Alapati Tino o to umalea o mai umai fa so dai le tanto wa mona ia le lau se ku re ngo kaka nga mai ia mona wa vai la ia le a ave talo ia le wa tatu Tasi Market ia ila so dai au fa ta winai man nei yo nei na to fo mo to ma fa ma tu wa leva fo ina motu ma le taula na yo tatu ma tua matutua se ko ka ma fa se ngakala ia o ngi papaka ia o tulanga fo ile le tatu io a ka uno mangongo e ngale number 1 pair number 1 lava mangongo io number 1 mangongo tulanga tauia ia tulanga fa pena fa tai ponge alongo me uma fa pena e te mau ele o saula le kamalea le kama ivia vo le ke le ngai la ai tu lo fa foka sa mo ele o saula kama wa uma le ona fua mai ele ele to fine mona mala tu ai ngama o fai va mangongo kamare e maka mai fa pe io
Ia, tātou se e atu inisi o tātou o unanga wha pesinisi. Yeah. O no le tātou mi pia. Ia, whapea i le tatou au nanga lea o le Pacific 40. Ia, o leo watu, leo watu o toititia o Mother's Day, e whaingo fia mea uma worth a talofa voucher e iei i le tatou Mother's Day dresses, e iei le tatou Mother's Day specials, ia restaurants i tau mea sina, also mea tau whaatau, e maua uma i le talofa voucher Pacific 40. So head over to Pacific 40. Every day e iei i le post e update e po lea ia tatou specials lunga i lunga le Pacific 40. So head over to Pacific 40. Ia whaapea i le tatou sponsor lea a le Maota service station in Samoa. Ia, le nā, maratua le ua tātou lata ia so o le sautina. E le ese me alo fasiri ngai rono kangoi avektina e wha moi o i tau mea sina, pe wha moi o i le lava, pe wha moi o i le tu ya tua beach falles pe fa moi o le vaisala beach falles whatever whatsoever tu enga manta anga e ma fayo nga e fayar me nga awangi ya ru for ka maroya ave nga finge le yo naltina ya ave malisho le fa na ai e fa nga ina le una le tanto wa Pacific 40 ma le talo fa voucher mo le fa malo le tanto wa Maota Samoa station se vai tele e ini so tatu fasala longa fa mo nga luenga ma no finga luenga a muri se taimi ona tatu wa tu le mo o to le samo a tonu nga fo mo to le to su ene to nga luenga ai le gata la ilea o le Samoa Tourism Authority ya la ta pena ile malanga Samoa ile taimi o singa fu ia fa malu dua kulanga le la engo Era o pepe ia na tapo kalame ia au popole e te no fo lava o nei tatu ofisa ia e mai le va no o te alu ele le ia o masangi le vevela la tau le la o kere manga o ke alu pata mai lo tino ma io le la ke wa e lantu e ai e o yo le e ese numera o le Tasi Market please mana ia filia sio e uma loa tatu fa salong fa business o nga e kangoro le kusin ko mela na le alba tu i lunga ini si vaenga pe ta tele marolonga no, that's it. All I know that we do have specials i le tato major sponsors. Tasi Market awana ingalo e iei fo i le tato. Everything is from Samoa. All of the goods that have been imported by Samoa. So, o low contribution fo i le ngā. O lai te whesoswani fo i tato aingas, ma farmers fo i le tato atunu upele o Samoa. Talo fatu le sunga ya Nicola lo faula mafuta mai West Auckland ni vaenga o le fiafia pe se o toso ia shipa fatu pu nanti pe se fea manaya manase sekia sa tu ya tu beach falesi I told you pe yo le yo tamale wati al kamale sa mai ngaile io mta fanga le la lo ia me sa to uber wala tanto por club la tanto malolonga a foi bai fa felo ai le tanto malo le fionga ya vui asina mo wala tanto por club e ne vanga le fiafia Talofa Samoa. O leo tau mai fal o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa. E pe yo fue ma to launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti. Maleano no ayo nisio me tau lima ese te fili mai. Ma fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia. Ula ma fe. Fa pe talo ulu ma fa. Ise tau o fitel. Pala ule no le numero lo o ilunga monisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. Talofa lava Samoa, o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E latou te whaia, tui pui mo le COVID ma so o se whamai. E latou te whaia au nanga lau tele mo ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o lava se taimi. Latou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. La tau te ao ina fo i peki live hantu medications mo lau aina. La tau te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Beru Winds. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A wha pele me whaio na e fio mai, e me whaio na mato wantu lo Maota. Pe te wala au le numero le nei o le overu se lau. Toru lua o tolu. Le Pacifica Family Health Group, number 1.
The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to see it. Wow. Không cái mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Bayoko! Cho điều số, có ai xem mấy sao cũng đang chơi phạm thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Chơi phạm more sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? We have the barbecue, please. Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. You know how much I love you? No. No. Tautai Samoa. O leo wa tau mai I whala o loa le Tasi Market ni usila nei e tātou o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa i onisi o mea tau lima ese te whilikiri mo iai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tau o fiatele. Pala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalaga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Tay bro wa jile o lo sifur ba di binu tau le tu la li ba le tu fa wa lo Bluwave TV le dei vanga o le fiafi le tatou por club o le Tautai. Ba le ba wi fa va si tatou bu tro o te fi fa lo anto le o ma fe lo ai. Ya ma sita si lo wi. Tu langa fa sala lo ngai le joina ma le laina. Ya lo fo I le tu tono si tatou tro o le ngato fa sala lo nga. Ya, me taga wega fo yo pui ngor sao ngale mu. Taga wega leo fle pui tono lo tatu tru. Ya oro fa au lo fo ile dei taimi le au nanga fa sa lau. Ya ole purisili fo yo le fo Samoa ya I au Italia. Ai o te fie fa ilo ato le o mawale ava noa I te tono le tatu office au tu nei ale Bluwave TV. Ya, ma le fionga I a vui le dei vaenga le fifi. O fo lo fa le mfa talo fa tu ma lo li fo lau pulu ya. E va pe ona u fa filo im fa talo fa tu ilo to fa asiata ya to le vai malai ya o pa ia mo sa le vea o le ale o ye se fam tela ba se fo yo pa ia ma lu ngor ta tu yona tu langa fa lupe e mena tu ale ale o ye se tala o pa ia wa popo o mona aisa le leye o tu a ma tua ya pe ke le isa kala pe le kiki isa kala le ma fa to e se ia pa ia mai ba pa le nga atalo fatu lo to file nei vai nga ole au danga ma te tu al Bluwave TV ia va pe foi fatalo fatu le ma wo lunga o tatu tu fela ba to ma wo mai ai ia fatalo fatu le nga fa lo ia ele ya sei si sua fes la wo lunga te tau le ta fatalo fa fia wa wi san ta si utila maulula au le wa ta so tuli pe o le tala le fono fa na fa dua wa tuli foi ma fa ta fata pe o le tala ya sa luanga. Ole le o ke fa vai a ko le Vui o makua ma pe wo ko fa fo winga I lo ma lo si ni ya misalo ole anga le yo nai fo mai ole anga le yo nai fo mai ya le ai ya tonu ai ya I tili fo inisi fi au manisi tiute o lo fina ngalo ai le tu ai fatino ya pe a fai o le fina ngalo le tu wa po alo va me tatu te mo ye ma nau ye ia e fatili ale la umea I le tua ma lana to fa le tua le soifo ma lo pe le nganga le asiat ba lo fa jai o mai tu langa au ta ye la matanga le ta por kalame or ka por kalame foi te lo nai tau mai fa to mai atu nei se to fine ya pe ai va yo le fa ka te ben pa ni pa ora ka ko sa no por kalame ku nei mai nga pai ma a mai le no pia ye ya te ro nei me se fo tu langa le fa viera ka le tu fa fu no ma lo si o mai fa ngam batu va fo mai na tu asiata o manuia lava e lua si aki medical checks o mai
o le tūlanga pe o na iai le whamoemoe i le whalemai au kilani. Ia le ua le mwhai ana whatau nui na le teimi le nei, ia wa mai latu whamtalanga pe whatali le awa noa. Maka hoi la so rusu whale ntu i nei. Ia ai pita ina toloia lava. Ia ono le manatu i le fina ngalo le whamsinonga. Voi le i le whamsinonga, i mori mau le whamsinonga. Ia ui lea. Ia le ale eise tala e toi whai iai. Paule nganga ua mai latu. E whatali le si lua pe toru masina. E mwhai e ona admiti le whale mai. Ia se awa noa le naa. Ia o le tala la ua o whai e tulo iai le mātou whilo inga. Ia me se fo yo nai yo tu fa fine mala tu fa nau muso. Siriengo koe fo ia ui Samoa. E le iai la malanga e fo mo Australia salapol vai te me uni ulai. Ona e sirve fo ia si atai o aue e fa e alo ia nei la pension. Ile vai te mi le no mo mi ai la e ta bueno ta lo fa tino vai ngale Australia. Ia ko ngol ke minga. Yo kwa e o la e pulero fale ko la pa o le le fatu. Ile o afainga. Pe a whai ala e te whina u mea sa o mele. Ia kong fwy e lo fa maile tua mwha umi umi a koe lo kai mi ngā kai mi kei wo kui ei wa ki le anga le maa. Ia ngā te lo le o whare tonu. Ai pe o le tūlanga la o iei asiata watu whafonga mai alo tātua tonu. Hewa ia, haula o vai atu. Teilo le sila mai mua male whafonga maua Samoa. Au teilo o ele si tangata tautua male tangata whaasala lau e ova male se lau tausanga. Nā tonu. Iwe. Boni ai leo si tala e vane. Ia ai o le fia la vai a Yesu o tali leo me uma. Ai whaavitai a ua maua lau lau au e iai lo tātou o turu o Aotearoa. Ina i te ua e toi e tupuri atu. Ia ai ni maua rang fwoi se teipi e te fio mai ai. Se whaise tātala. E se u mana i mata upu mana i issues. Ia e fia a fea i le tātala tala noa. Ngore tā whaasoa fo i le rivanga o le a fia. O le a tā whaasoa whaasala lau. Pe yo le au ngale o te fo i lele o le tā whaasoa no mana o se whaasala lau sinia. Awa iai fo i le tomai. Ia kausa ili a se awa no fo i Samoa. Ono nei mata upu na lau wa lunga i au whaasoa i le niva yasu. E a fia i fo i le tūlanga tau tātou whaasala launga. Mamanatu whaasala lau. Ai tātou tele i o le suinga wa iai whainga o whaasala launga. E nei o na po. Ai me se fo le tūlanga. E le maka upu ke mga o se i whaibo mo se tātala. O le ai whaau tau no manga whamasinonga le whaia nei Samoa i le palota le titi. Awai monga lua. E se fo i li te li lopo wa e mawaini update mai. E ma eu le whaasono ko lau ngai i mori mau. E se ala ka whaia kui whainga o mori mau ai kue rua. E ei si mori mau le au mai fo i le te le whapea e whatu whapito manu i a tasi alo wingo hala utala. A o whai kau kui li poki e au mai tō lau longa o i la tau sa mori mau. Ale HRPP whaasanga na i le fast. E ei vaenga o tali o fisilia lo ia ele o malia i ele tali. Ai atu mai la i le au vaenga ia e moli maua nga i le fast e whaasanga i le HRPP. E se mangingo le moli maua kaka le se uto su e mele ngor tagata. Po masanga ele ngor ka. O te le whaatu o le e sa o mwha maoni wala a o le details manino i o le whainga o le moli maua. Ole so whato whala i ngai i mata upu nei lo fio. Ma lo va te asiata watu fa fo me tatu tunu o faiva ia o faiva o fam sinonga o faiva fo i o le o lo ia. Ai i le va ai fa atustala. Ma le tangata e masani me o le lipotina ma le fa longo to ai vaenga fa penei. E te longo fia le moli mau e le mau tutu lona tau fi i se mea. Nei lona ia lea uputu sao ai pepelo. A le moli mau a fisiringia e flow a le talanoa mai. O inai te iloi o le tangata e le pepelo le whai ngola whai talanga lea. Le se talafatu lana te whai. Nai talanoa mai ai le moli ma le ato toa vaenga lai. Na ia ile tūlanga e peo na fisiringia ia. Ia o tatu ilo fo ia whai vau o lo ia a le vaenga mua e mazeni ia o fai valo ia mengi o whamsinonga tau fai mua e wha i kale mori mau. Ina ia ita i le mori mau ngau kau mau ai la. I le whamsinonga lea. O pea o le silo ia la e fai mai lo ia peo ke lau ke cross-examiner kunga ia le misi o le mea. O nai e pevo lele o le e fesilingia lolo ta wha maoni le mea.
ia kale fifia ro le but I think ole vai ngala ia pe ona e sau no ia ole mafuanga nga e ala ona le le whaalongolongo i se moli mau ai flow le le al whaamtala ona ele o se moli mau ho ile o tau mate ni mea ele o kau faua vo i songa olo ile makau punga ona e sau sao ai le mea sa tango e ona lima sa vai e ona mata sa whalongo e ona talima langa whalon malo whaafitai. Now, o ta ia le mata upule pe ono fatu la faita fa so fa tu stala le engo fa tu stala ta tilo dia. O le fo wa ko e avere kangi la vale. I road show. Wa le wa mangingo la vale fa tala no nga mai o le failo tusi le HRBP. Ia na sau no nga le lua va yeso talu wai. Na ia sau no manino ilana pisa na press conference le sa fai. Ma sau no mai fa pea. E le o se loko o sa maule wa avere kangi. E le o se sasi fo, lau mangingo mai e le o se sasi fo i o lau timu ia. Ae o le sasi ma le sese o whako singanga ale fast. E tau wala atu le roadshow, ma le lima afele nga ave. O le winga la o ta pa ai tu le ta so fina ngalo. O le kangi fo ile le fo isa ave isi maka upu mua previous. Ile umanga i o le par o le general elections. Le fo wa sau kali fam singonga. Olai a mua le liu le va olai ma fainga faile me le o le road show ila lo le tula fono o le fa sa mua foi wa ka ko masang yai e te tauna avesinga mea a le foi la to lui. What's your take on ngai mea pe yo le foi la ko e vange tu lo le ngana se mea were already being sorted. Malo asiata ia ele vaenga lea ila ulava tilo as much as foi le tatu tele fia I meu fainga pio ai atatu tilo mamana tunatu mava ai ile tulanga o atunu ua loa ile porkiki e te fai ina lola e tu sala fai mai tatu se fa kamali alu bomoni asiata tu lo fa fonga mai letu o le whakamari I le whai palangi e te whaia ina lo lava e admitting aloa lo whaia ina e ave lau whamalo I le tangata ma e sa vali wa pete alu atua e la tu e whatalo whai lo uso lau manu se to e oso vo I le la ai ala ona tula I mai e mea ona e ele ale loto ele ole nganga lea ele ole nganga moni lea na laiona ona tau mafai ina ia fai le mele na la na fu le mele ma tilo ia ina ia fa leanga pa ave se tala leanga e fa leanga ina ile si uso tanga ta pole si foi vai nga fa ya ole awa fa nei ole ya ulo vai ya fa nei la ola ya nga ile vai nga fa fai ole vesile asiak ala mela fa inga fu o le menga fa ia Le na. ora Le na tonu ala wa. le paula le mele fa vai se tu la fono fo e fai nai fine ia vai nga fa upu fai pe será wafe e la tu te fatino ina se vai nga va pene ata tu titilo e se le se nga ta tu te fa pe o tato le tu no Samoa ia na tu mana nga ka ku ke ko ngofo makapale I kaku ima ya le tu le hanga fa Samoa e te alu watu e val awina oe e alu watu fai mai le fa alo e ke le kulo fa fonga mesa e ke le fanga ku sa e sa vari e le e te tau ona fai se tala e te tau ona fai atu se le upu fa palangi as a token Yes. e tu sa wana o se mea tali atuai Tau na fai tau ne. le uru fia o loto onga o hai mako ole upo ana masa e tatu tunu ia o hai mako e ko sape fa me o le kupu le kaimilea e ke ko fo maku o ila lo Le na ton. ia sa si le ra pe ang hongi ka e fe se la ko makai ia a por ko pe lo winga le o la fa me talanga la fa inga I fu si ri o la utimu ia pe a fai ai le o lo I ko e fa ku se ku la fo e fai lo se como la fonga inga pe ya a fai le kaimi a fai le fast fa sala fai le fast
A fai ele HRPP, fine le HRPP. Pe a fai, ele o mangao ia sa mau. E fai se kaki, ia. O le la fosi, o le a fosi. A o le siri launa leanga. O nga uma le o, vai nga fa upu, vai ngofo ngofo. Ai fa sanga sa mau ia, i le kumalo ma le fionga. Ma e iei ma malu kau ave o le kumalo. A fua ngela iei, o lau ki muia. O le isi lea suafa e kausi ai. E kausi e kuisa mau. Wai kuisa mau. Pena tonu lava. Tusa e pe antangia mai o lo upo lenga. Ta ilo i fa foka ba wa Samoa. O lo upo lenga. O le sa kia fua o le tamali anga male no fo le leo le tumalo. Ona o le tango au watu itua. Ava henga fa fai. E sa o nga fa Sa leia, sa no nga seta. Whakekainga o ka ua. La avita ua whaateita. Imana tua, ta tere o tara noa o take side whapurukiki. O le whai o ta mawhauwhaunga. Langa ka kea lofa ia vai monga rua. Vai monga rua po vai monga Vai monga Vai monga tonu. E ta tere lofa ia vai monga. Ta dia ia whainga whapurukiki. Whakekainga o ka ua. O oe o lesi o kapa au e kausi la ulaunga i kongo se kumalo. Ai o wa hepen wa kahau mali paroka. O mai loa. Wo malolo. Wo whaiainga. Uro whafonga Samoa whaiainga e manumalo. A lela ufa mai lo mara vai fa ufa. Su langa o nganga re fe kawile. A o ta ua no foi to tonu o le ta ua i tu malo. E malu oi la ula unga i tu tonu. O kongu mafa. A lela ua ka o pe o nearly ua ta faia we agree to disagree. E oi fai ngai mea. Ona ole mana onga o kanga kala i pua. O tau sa o ele mere ki fa mangai Asiata. O hai lava se tangata e alu i se meo se whaanga tama e tauwa. A kao ka kauwa. Ia urone lei, ia e sirfia lei. E iei le kanga kau ka ue mua. E kau ka ue muri. E ka kiri mua. Longo wingala. Wa ka oa per ka mau kingoa. Uso, a makar ka kuunga. E malo. Ya. Oi. Oi. A malo foi. Lela malo a la ele fai nga ngo ko mai. E ko alua nga kukusa uma yo. La va fenga la. A wa kukusa. E ko fai la mare le ko unga. Se ilo nga wa mau work city. Male uliva. E al mena le tipi o le winga o le te tava mtalanga. Ole o disi o taimi. Ua au mai le tu la fono. Ona tau mi ai le o le. O le hao o le Samoa. O la na tu malnanga no. Ia si sira la sia kalvaenga ngeia. Tau aloa le whaamsinonga. A kupu se whaalave maku ia. Pele buka ko varu mai. Ia nga o leo leifonga. O aku le whaamsinonga, mai whaamsinonga. Ia kaluai o nga ua alo ia le. Leifonga sa whai. Leo mga ko le whaamsinonga. Whaiki kia le sala. Ia. Lala wingo le mea siata. E tau mai ei. E whaalo alongia le tula fono le palangi. Ta tu. Ale fo afo mai le ia fa masingo alo au ko ngengo aku i Samoa. Inga ia fia mala malama le i vaenga le. Le wa fo mai mal. Wa fa mari. Mo ka fa mari. Langa e se Samoa. E se Samoa. E lo e Samoa nga fa pala. Ai ko siria ko ngai lo e Samoa. Fa Samoa. Aku mai palangi. E loa palangi, fai fa palangi. Ai le loa palangi, fai fa Samoa. Rongo winga. Vai nga ia kau sisila i pe nga e fitala ia siaka. Ma ele kau fa. E iei ka pa au. Ai ei kula o ka pa au. Mali. Bela pa fengi lang fai le mea. Le kiwa a musus ko inga o Samoa. Lana. Musu Samoa, onga ia. Ele anga e a fo ye ai meo fangua mo kapua fangua. E mangu i mea. Le vango ngofo ai. Ya le la unga ia por ki fa pala. Ya. Unga el por ki fa pala. Ala manga sko ingo Samoa. Wala fa. Lena. Nga lo ka pa kausi. E ko ila ulaunga. E ki e ila ulaunga. Ya fa fengi lang fai dem. Ako a fai ngi se me fai i fo i mang. Yo o le fio anga kas. Ya. A fai se me fai mang ya. Ya longa winga o fe me e lo winga mali wokus ko ingo o Samoa wa fa si un ko. Lana. Mang yang ya ko. Lela la fai ma. Fa vitai la u fio ka vui o le wata. Ma fu no na ula utara tala de baenga le.
Lenga tasi lea fainga wa o loa ai. Ua matua tili fa te tele ai le vano no for matou fo itu malo nga wese fisa pai kia. Na mafua mai fo ile kele o le vale. Fainga paruka. Ua manunu ai le vano no fo tulo wa le no fo felo e sa sienta ma le susunga sa mo le oi. Wa mafu a faila e ala yo no vane le mata upule. Ta dia lo na fa tu la fo no ma fa por kiki site. A ole ando fale ole no fo le le fa sa mo ma le nganu tausia. Wa manunu ai. O ho me ia. Ia e fai felau ko inga. O mai ai. Ia wa makalonga si ile si pikongu ile si pikongu. Ai uso le tasi le tausinga. Nga ke ia ile wale o mai wa ye isi ngo fo ko ngo tu malo a fai ni fa fo ku pole e o mai le si vai nga fai a fai fa la vela ve maliu e o mai le si vai nga fai wale ye ma se menga wa vai lai le te leo le afianga wa afia ma malu sa fe kausia i ko ia le ke fa fo ila u fionga o le kapa au kausi ia fa fo le anga e kausi a sa kia la e mau ke o mai o le mako kai me le ko isi me fa penga me na ona manunua alo va fo ilanga wa ye le ila o tala no ina le maftanga o ila le mafkanga ai sa kia mai kua ai sa kia mai fenga fa porkiki or vai kala lai la tilo atule i tulanga ia talo se ia wala ngole lu mar fa masidonga ai paula ale la tate vai tunga i ale ke vai ku ngai moli mau ia isi moli mau nga vai lima sela lima fe ia ai sa mo mo si vaenga kai se la unha kivi ha e na va tula to te se la uma tale to to ya te foi sa te ia sia te ia son na sa no ia le la le mali to te fo fa malu lu aku mali fa malu lu aku o makule apa kulanga masaki a le ala vasinga meu wa maua kali unga kau inga ia kali masinga ile fa alo ba lunga fa alo fa kupule nga le fio kule sa fa piko wa kai ole ku ele olonga winga ila ule kilkir ele ma fa se kupula pe ka le lua fe pe afu ia ile tulanga pe ona ia le lava sa fa au yoi ile kulanga mawa lalo nga o mangako ngi fai ka wangi fa pe ai ole ia ta to fo lai vai tonu ta vai lupe o fo la sa tele lo fio ka vui a ta o fo lai vai ko ngula pe fa pe ele o siku wa fa pe lai va tu nei fa te nga li ma fe ko no pe lua fe ta si le tu malo o lai si ko ki se fulu pe ko o ia no iva a ka ngule vai ele nga ku pe ini nai mea inga ia sufile upule ana fa ia tu kawa singa mea fa ka wange e uma nga vai le lua fe por ko fe por lima eu pega se kai fa se lau o to fa tu tau na ave e uma el mana pe na sta isu lua se lau pe se lau montu mal to ai va le lua fe ku fala ia vai ile se fulu makai e sa vari makai le fale ma lima kala ma se fukala fa tu ai fo e o vai nga pa pe nei a se ta wa pe no tua il fa lo le fa tu pule na ia lo pu monia pe mai kala ko fa mai la ko la se o ile so on kala inga o le konga ile anga kala ile asole fa ku pe la ia me fa lo longa le i kai nga ma ila fulu wa fel ki ole ie vai lupe ia ma tau ni sila le ie le ko lu fulu mua anga ma tulanga o fulu lunga a fa se lengi la le ma au o le tu malo na to pule le faima e le malanga e le fi ko nga ila mar ku pe le a ro ngi bela a to fo o yo le ai to no ta awi mai le upusa e sa no ai se o le to fa a pele ai me ai si fusi ai e olo pito va e fusi ai le fa o malo e kalufa ma lo si ale tu langa fo ile le na ia tuli au pua le vai kale ma lo fa tai voi wata no mana wa se ia wo sin tata no nga fa ale fa sala lau fa tu stala o le si vai ngo fia ka pa so fina ngalo o ai tata le yo le tu langa bo leva na e tau tu mai ai
Si fa kwala o fa fsile ia so ia. Ai le fa ngai me o live. O le ase tūlanga sa iai, o angi au lape o ngai me o ngaluenga fa sala lau. Mai o Tautai me nao na po ua tau au na solo a falute le nei taimi ma leto e maua masuinga wa iai se e fa so ai lo fio. Ma lo fa te asia te vatu fa fonga melo tatu tunu wa vaenga sili lava na fa e te tenga dai taimina. O le ngana. O le ngana. Le ngana fa onga. Wa e veo. Ia le tu e pi lava la toa. Ia lai masalo lai fa fonga mai ia. Le sa ave fo ima fa tonu le. Ya fai malo. Ya kika stawas. E te le mawhai, e upo te le mawhai, na e whao ngā i nel tu e pina, vai te. E te sa i lia le se upo e sui ata. Ia na tango leo o ia, au mai pe le winga o tala pwede le, au mai le whawhetu. Ia, o vaenga ngā e kakauonga, o na o le ngangana o sa uma. Tula o watu rafo me. E masa ni alta tu ngutu le, whao ngā le upo hoi lea, ia. Ia o mea ngā e, Me la le o whakwai. Me kunga, me o whakwai au. Ia, e sa sa. Pio le winga. Ele ba fain fa nga le va nga na tai. Ele lango ke we ka ko ke ai. E ga ke ai. E pio le winga lo va talanga. O vai taimia. Ole ele ta u te le o la wingi disi. Ya. Ai ta u lo wi lo ona le va ngana. Ya na sa no mfitala ye. O le vanga ngana o le sili leo na tau. O le lo whao ngai no upu e te whaai te ete ili le upu e te lafu. Lenga e makua ke ai ngaka pe so ngalafu le upua. Ai meise lapa. O lo o mai o yo le reitu la fono meni o whaasara lau. Yo, whewhera kai miringi. E eire ki lipi lau fionga vui u te le fia mana o e play lungo le tāpuru kalami. Ona he o kelele nganga. Alena e mai moanga o play antua ya o just between. Le patau whanongo ya le. Patau e maua lea. O le saunoanga lea se tasi lungo se lato o le aunanga. Lato ula vaunanga fasa lau. Mare tua vui na ufa asoa i le lua aso taruai. Ona o tūlanga professional journalism and media outlets. And citizen media and journalists. So e ala le au citizens fo inga le ke entai o awame ke ngofo lo fale ki ai e ai male au professional ai ole nganga le ngo mo wai lunga i le fasala lunga le ai o te lo fo yo le na fatala no ai ya nisi o su yo le HRPP lunga ole asa u te ki nganga pe a is anywhere near a level le to nganga a ole a fo ile ngo o ko nganga le ma to inga fa fasala lau ma tangata le pe anga fa pe vai ke mi malo asia ta vatu fa fo ngame tatu tu no ole ina wo fa longo le kilipi le na au mai fa longo nei ya ta ile upu le che mangi ngi fo ku lo va ku fa fo mai le tu no ile ngata ile na ole sau si ta mai tai there you go sau si ta mai tai ai ta walunga fa mtalanga ile fa pe mai tu yo tu lo va tu fa fo mai le tu no le upumonia e ta umai e le o se tangata na ia a onga i mea tau whasalo. Se vaenga fu tau le i le whainga malo tātou o iei nei. Ona sila totoa langa e ese le mea ka o le professional reporter, journalist. Ese le mea ka o le kakafo i e ki mwhao e maa. A ia iai se tū la fono, e o ia i le vaenga le na, langa ia i loa le tangata le te whai ese whaasara longa. O le iei tangata e whaanongolongo i ane whaasara longa e whai. O le whaanongolongo i tangata, o lona winga, o lo whai o se whaasara longa, pe ke o oe o le tangata le stala, pe le oe se tangata le stala ina. E te whai alo se whaasara launga, o lona winga, ia e whaai tete i upu e te lafo ina. Leanga, o le, they are all defamatory. O le kula fongo whaasara lau. So se upu ai ke lafo inga,
e defamatory. A ia e loa. Ele o afia ele kula fong. Ele mele ki fai. O se vaenga le ai sili ai una ia te u ba yo taloi ona le o. O skalia la wa makaunga. Onga fau kula fonga. I mene yo le e afia ele social media. E afia ele le mele ole. Ele mfai ila tangata ona fa pe a afia fai lau fa salonga nga ele fai lau fa salonga. Lenga o le e fai se fa salonga ma lo fa moe ina ia ise audience. E kusa le ala lau mele o fai. Ma le fa salonga tawaloa. Ai waka kaua I fo ila. Ona ia ise fa salanga pe ban uma. Ia tu inga fa salonga. Ina ia sisi la fo. Ina we ta mai le mele. Wa ngoma kwala ngonga le ofo. O lai fa longolo. Ia walena ta o la sai o ia. O lena ia lunga se tasi sui ole HRPP ia. Tu so lawa sala sa une sa we fa ngo I lunga I pokalama la vale. Ia. Ana wa. Na. O te la tua tu silo male note. Fa tail fa lo. O te le fia tala noi lunga o se fa sala launga e ngutu pua le ma fau le mi ngao. Le nga o kangaka le la ukalangoa I o kangaka o ke fa alo ia. Fatasi ai. Ia. Mani company o lo va pe o se fia foi asia ka o aku ngei makama ngei ia po le ala vale ke le male manga o mia o kangaka le ia ka ko vai ia Sunny Bill Williams. Ia se le leios kama nga wa. Nga kasi ala fare ko la menga ia. Ave ese uma nga mai o sponsors fa mai. Se. Ve se ma ko sponsor marco lekio marco o TV. Longa winga. Ole punishment la nga. Fa salanga nga. Ole lekio le po le TV. Le wala ko allowinga le mele. Ale ala vai le ala ina ta u tele le mele ole 7 seconds. Delay. La em fai nga ngoso mai em fai longa e kape. Ia ungi ia lun mele lunga. Ya alfa le mele wi. Wa sa ro ko are. Fa tai vui wa ta fa so wa ile mata upule. O ha uma kwa I o ke I lava. La yo ole upu moni an le. Ele a fia le kanga fo ilele le nga o kia o lang telefon. Ma ke le o karangwa ma le fio nga ya vui le vanga. A o le ma te tala no atu. I vaenga ua so claim mai maula tu fa pe mai o ma do o fale fa sala la. Le fo ila e auto va ama ye malo ese e fa atala noina ai o matua I o ke ia tangwa o fai ni lunga le clipi le o telefia playing e lunga le tato por kalame e o ia te o le fionga ia vui e le ma fai even though o la o share solo pa fa manu lua tu la vai le e langa le au ye le ngana le tato wa por kalame ai e fa tu sa foi le I tu tino tu lo I tu sa o se tai fau ai tu mai fo fonga o mamando le tu ai si o e fa mai o me nga ko ke kari sua o le maka mo fai e sui ya ku le fai nga foi le ka ke wo ku le si mengia io e fa mai o me nga tu yo to fo fonga ai to e sau mai se ta mai tai o la ko fa langinga o aunga fa pai o le whaalanginga. La sa tia tu lou ana yo tātou tua whawhine ma o tātou au ngā whapai runga o porukalame. Leanga o porukalame fo le nei vui. Ia, e te sila fia fo e o le toa tele a o tangata mafuta mai. Se o kangaka I kiu whaamakala o e le whaaloalo. A sai fo yo la tō whina ngalo. E ilo ale nganga e au mai e. O haua makua o ke ia. Wa whesili ngia la e lo ma fau. O whesili la ngai wa whesili lo ma fau. O a sponsors o pokalama lea. Yeah. O a sponsors o pokalama lea. Mai maue pe anga wha pe wha longo ai kanga kai e le alu la kupe sponsor ia whasala lau ngai. Is that worth spending your money? I ia ku ai ngā whasala lau ngā wha pe. Lua. E o a fo i ngai whai ngā wha apolo kiki. Ai ta tau lava la share to ale vaenga lea. Le lau sia le nganga moni lava man fa maoni e yei taimi e yei kesto te au mai I lunga e o mai e matu tala no ngai tua e mai la to feedback iwe e mai e no fioga voi o tele tala e a fa pe fo yo le a fa pe o nai minister o fa pe mai siata
ia mana ia I o le o si vaenga lea ia ai o nei vaenga ia o te manatu wa o I take that wholeheartedly o lea lai ko fesili lo mafofawalanga ia te o lai lunga le episode lea o lai lunga le o veina lo o lea se faukuanga a nei fo ila tangata I longa o ave ai I fa pe mai sole se vai ngala ka ova fo ile ngala fa ngala ngai e a uru ka fenga e se fukia vai singa wa lo fo Seta e pea an pui na uwhai atu e me mania ni fo tu lo watu fa fonga Samoa ina ua e da faali mai an te mo fa longo ia ia ale tatu vo ye ale upu vo le na le lua mata tusi ai e se lona tau o le va le va tangata e ta wa o le va ta puia o lona winga e ai ona tuaoi e pea ona o fai atu I anga fa salalau e ye yale fa punga masani na a fai un tangata sa o ya o ngalele ia ili e tau lau na la tu loa o le mea mua la vai tangata ua mafau na te faia se fa salalau nga o lo fa pe mai you have to be professional in what you do. Is that professionalism? No. That's being childish and being stupid. And you are making a fool of yourself. Ua e no wha oe ma au mai lo tangata. La ia fa mai ia ngala pe ngas pa sa menga na fa mai o kalanga langa sunga o lang wa kala langa sunga o ai foi ai u ai fai mai ia o se tala tu na ala o susunga yeah you know oi loa o no fo mata u mai le tu no lona fa vale valea malona le mi ngao le ma fo fau eta u mai le ni on tu ngani wa o me fa pe o puia na te lafo e ma fai nganga lafo kusa le fo banga lafo i ona tu ngani o na uso o na matua fa nau ole la ko foi fi au o makai o mola la ko ngo si sila la ia ia la kala ka usa o mai lingua makai ale sili la ona tawa pe na e sa no le visiri la I company o lo la tu lango ina ia I tu nga fa sa longa the question is are you still going to keep on sponsoring and signing your very important dollar to support such radio, such service. Ole kali, a professional ila kamaya e onga kampangi. Kaka piki al kelfongi, fa fe kai le fa alo ua iloa ku ngei ele manga o mia e makou ole abaku o maku ingo maku kampangi e fa alu ilunga o kou fa salalonga ai kou ke le minga. Ole fa ula vea mai makou e kou. Ya sisi. Lang ole fa lau kele mai le tunu ulau tele. Ya langona ale fa no asiat. Ya fa pe atu ya a fio angala ya Yesu. Ma ainga hana Yesu. Langa le se makaya ngaya. Ola tala le wo vai lupe. Take me what ta we. Vai lupe e so noa ma e tanoa lo fionga vui. La ukala kwa mo te tala le ava ma le fai tete ma le minga o langa o le fo e po falanga le tapo inga so ma tonu. Ilunga o lo utino ti tu lo fa fonga le tonu. E le ma fainga u faiar kala le. Ilunga o fa sala launga. Sala ilo ai ngai samo. Ole upumong yan. Po le a fo inga isuafa o sili anga o fio anga. Ai nga o nga e whaka singa le ngai le elena o na o oe na o hau na o pio le kau kala kuno blava o oe o le asiata o le suafa e sili anga I aisa ku paikea Madi e peke le ngo fo I sili ai fa sa o I kala ngu a oe o suli o tui mavafe a e faya loa le kala lea ia e ka penga e ile me o kupu ilo wahinga mo ira
Whainga mo meo, whainga no mamalu, matausi mamalu, so fa kero fo ke yo ila utala le la ufionga vui. Leanga e a uru ka whenga, ai sere fukia vai singa ngo. Lo putu sa o siata. Mango maluasi upo noa. Atu uar mele faifa, faia pe fa pe. Ai au lava. Ole fio anga ole. Ya. Ole mali ko. E a o iai. Man. Langa kalal nga ka fa no wai, a via o la wa mio. Alu ye fio anga ia. Olu wingal na wa manatu. Fa vetaia wa e fio mai langa o le toi unu taia o fa sala launga tulanga o. Ia wa ole au kulo ole au mosi uma le ai tala noa mo ai mai fo ye tele ai na fa sa pasui mai nisi o taimi au porkalame. Le o mala malama le o su e le o per kala kusi. Toi su e ha dili lama. Io e a no le fo ile na la yo no misi mai lo sa mo ile tai o le joas. Le tofine ya langi kerisoma. Sa ili atu inisi o tanto wa sinia. Ai o mawalo malau fionga langa ngo ko musu afu ile le afia langa o lena e sautu langa o singa. Ara winga nga wo ya fa ftai wa e lava mai lau fionga. Ole mer nga wo ngo fo mo fa pea. Ka fio lai nge ye fio anga. Tu lo wa manu ma wo lunga. Ai a fai lai sa o kala ia lau fionga vui. Tu lo. This is my own personal opinion. A fai lai sa o kala ia ka ki fa longo wai fe ave ia le savili fa pea. Ia langa sanga faya langa ile ongi suli mangi feo ile o fai ngu ile o mama fat foi. E peila o le kau maua mai lai ile pinne o le melia. Wai si vanga nga ia a kango au mai le ku malo mana ngu pe fa pea. I te wale o yaini. Fa ko le o Saole. i fa pe mai lo ko ia fa sala ko ngi ia ile o ngo. Ole vaenga sili au na. Le ngai le tau. Bea na e tanoa asiata. Ile tau fai mai i ngai fa sala. E pangi ai sa. Le na. Oi le ai ngai ai le sofa le. E kengi le. Mai kamale. Ya. Mangu fongo po. Fongo kaku. Le na. Fongo kaku. Ya ku koko. La fa yu. Awa anga lo fa lo ngai. Ele sau ma le ku ai nga le. Ai pa kingo le. Le anga ole winga le ole mo le sau fa inga so se fianga. Olanto e pui i le fianga. I so se makasa wa e fa nga mai. Uma vaenga o vaenga nga ele pui nga. E pe wala ona vai atu le au o tapa fua i le suafa ia. Mango maluasu i whanua. Talo fai le ngai o le voi te tala no atu le nga tatu o le fatau tok o le tatu i tu malo. Ia o isi ue ia matoto o ia Malie. o le nofo ai o fasale le anga. Ia si fi o le kumalo o longa ingo fasale le anga. E pasai le anga. Nga kala sa ka no waku fa fo mai le ku ele fia mangaku me ia ele mala malama i suafa ia vai tauna pui ai nga ole wa ia wa fa nga fa pe aku ele isi ku malo fa pe melo ku malo asia ka azele e vui se mo kwa ku malo se mo kwa le mai mi ngao Iyo. Ole ai kau si aku mamanu o ia nga ya autoa. Fa pena. Fa te tele le fina ngaro mana malama. La fisi ngama longa. Ta tatu balolonga. A foi mai. Fa ur fa so male fionga ya vui kon proclam. Tautai Samoa. O le o tau mai i fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tanto o loa o mea tau lima ese mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furu mua fa pea manifo oti. Maleano no ayo nisi o mea tau lima ese te filipini mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa ese mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa pea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Pala unei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. This is beautiful.
No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Lava Samoa o au nanga whaare sui fua maloloina nei e te maua i le au nanga ale Pacifica Family Health Group. E lātou te whaia tui pui mō le COVID ma so o se whamai. E lātou te whaia au nanga lau tele mō ainga. E whatau no ina foi follow-ups so o se taimi. Lātou te whaia au nanga lau tele whaare sui fua maloloina. Tūlanga i ngase o le suka, le ngā te fo i leo ngase o le wha i tulou. E whesoa ni fo ina i wha i titia le tau mawhitapa. La tau te ao ina fo i peki live hantu medications mō lau ainga. La tau te whaia fo i social service referrals, food banks, le ngā te ilole au nanga le MSD wha Better Wins. Lima Waimahia Avenue i Manrewa, Weymouth, ia po le Tasi Toruono, Queens Road i Paimiua. A whapele me whaiona e whio mai, e me whaiona mahantu wantu i lo Maota, pe te wala aule numero le nei o le overu se lau, Toru lua o Toru. Le Pacifica Family Health Group, number 1. Te mure wati le ua se furu minu tau te nei le tu la la ono ili te mea mantou au gira diri usila nei te loa ua te ale fitu ya Samoa walanga le ua toi paki tua le mantou teimi. Whaaftai lau foi i le whaasoa ma le te talo le tō whae lau fionga vui. Po lau fionga foi tia, tu pa ia tia malua manu vai ea sutinosis masua fale fia ma le fale se la whai o le longa puri foi ma le whai toanga. E lau fionga. Ia la fala wha tuna le anga o le mari toa. Ayo, o le alai pisar ko akere le mari kori, o le sau whai mari koki ane. Ia, ai ile nei vanga o le fia o man nei la vai pe on over. Ese issues ai o le a focus la vai le ta uanga luenga fa le tusi tala. E mati ai o le tau walunga le sesi vai nga la walunga fo ye, ma fai ona fa popo ye so fini ngalo. Ole ngangala na le wala yon o fa ya tua e ona yaso fo ina te asa o fa so fo ile tusi le ile article. Le la ua umanga ka fa so i ku inga ka manga ngana mai lunga. Se poka ika fo ipo le ha fo ilota fa au tu lo lava. Se ai a fei ya le ngana. E a fei ya le ngana fa ku fo ya ai okay o fo le to inga ngana ia ui ole. Ia fa maru lua tu o le nau mai ni so le ta por kala me vui fa mai. Se mali e sieta play mai ia e ke rola tala le e silit ma fa peat. E ke koe sala mo oi pe a play it. Wala ngona wingo la utar e tito sala mo e ke koe ke ia ma pe oh sorry. Fa malu lu nga yo ko fa finge mga yo o ka mama ku ku ma fa fe a wi rungot por kala. Ai se umalava na utangola ia pi ia kiriro I don't want to share I don't want to nai to te sila fia. O le si vaenga ngo ke ile video lea. Na ona umalava na fai o le tala lea. Ioe, ave umo ko fofonga e ku ile meang i tūranga nā ma vaenga nā ma vatu. Ai so o me marisi le ngai kua. Ia ai vai oe, ia a mai se tātou, fai mai se tātou pese nā le mora vi inga tulo. That was the next line. Nga umana Pasingo le me ave uma yefo tu lo la fonga ngai kanga kai maka ku ma fa pe fa ile fa tala le anga tu le porkalami anga o mang fa fa ma ia mai se ka ko pa ke fa le vi ingo le tu Ajeta ole pa wale vai ngwe le na on fa po tu so to fa ilo to fa le vai malai va tu fa ngwe ta tu no e me tua fa lu ina le fina ngalo asia taif as what foi malu pu ngol tato tunua le nga wa o le fato ata tilo le iai Samoa ele tunu pele tatu te le fia she ina ye tu inga me tatu te le nga fainga tai le nga a share ona la tula ia le o life friend o e malo tu fa fine malo uso fa na wo tu fa fine ia si
la tau te maua uma. Ina ua o atu ia te oe le vaenga lea. Pauale o le nganga hoi le whaaluai le tō whaia asiata. Ioe, usoi matua whawhine mano tātu o tunu. Ia wala vaia ma ua leanga ma ki ngai ngā, ia wa uia malo upumonia. Umukwa ki ngai ngai le upu. Ti ngai nei le upu. Leanga lona winga o aure stangata lai whatau. O tau stangata lai whatau iai. Talo whai. O a itu mutomo o le tunu. O lai whatau iai. Ia toa maia le. Tō wha ma le fia sila ma le fia whaafonga iai. Tō sila lau tō ia le mōle tangata ua mala ia leo langa. Tangata mala ia e whapea ia o le leile mela na te whai. Oi o fese me tau alunga ile au mai o le whina ngalo le tua. E toi whai mai se pese ma se pati. Oi paki e vivi ile mele. Se mea sili o na matu ia ma mata ngā whaaluma tangata. Whaaluma ainga. Whaaluma nuu. Whaaluma atunu. Itu malo. Vaenga ia pe ona. Ia vaenga ia pe ona e. Malo whaftai i lau whionga vui au te loa le a mai ai tasi tūlanga lea. Le a le whaeloina le video. E te maunga lawa o i lau taimi te tau. Lau whionga vui. O ele isi tangata whaasala lau. Ua laua lunga te le i whaasala lau ngai le mea leo le direct and straight. E telefo ina ave se nisi le mea lea o le tangata ai tautara sao matala no issues. Ia o ngā avele ma vaenga e filosofia ai le kau ai maa oisi. E ma whainga e sau no mai au ta whaasua whaasara lau. O le alo whaata ua i le vaenga lea. O oio se kanga kai makua e le aloa is a issue. Ai avea fo i ma vaenga e ono ave se le kilo ngisi. Fona e sau no i le vaenga lea. Asiata, batule, whaafonga mea lo tātu o tunu. Mea lau na, because e so se mea lawa o te tala noa iai. So se mata upua o te fia whaata waina. O ke research iai. O la utala noa la, o la utala e fa malu rua tu fo i whaafonga mea lo tātu o tunu. Ne ia nisi whapea, ai o tau po o le tunu o whaatatau iai. A whaia o la utala e whaatatau ili teitai o le tuangai. E director ili teitai o le tuangai. Because o le o umau na o sa ili le mata upule nei ma o ilo ai e makua 5 se lau pasenge le sa o le mele lau ovakua. O na o le tulanga ia o nga fa sala lau. You have to bring out the facts. O le tangata le tangata le te fa sala lau po o le talk back host. Ia e tala noa i lunga o facts. O facts ia. Facts la ia la tala no iai. Awa e toi fe silingi ai o i le teimi e ave i le tangata le mta upu nei wha masinonga. O na whai mara wha masinonga. Ok. Se ia mai la facts le ngai. Ia na whatua whaturo leo facts. So, le winga la na o le wha mtala. Mai ia te ula wa ia ma le mesa o sa o inaia u tūlanga o mene i wha asala launga asiata ma le wha whanga mai lo tātu o tunu. O le tā ua. Ina ia awane i whaapa ole pele lava lau tāpenanga le mele la e tala noa iai. Lala fo na and be direct. Awole, don't beat around the bush. Awai umangi. I tulo watu. Pe au me fo ia sa tato iai nei. Lai roa la au tustala. Ma la au, vai ngai e o e whaili poki o interview hoi makuila epa. E tasi alfe sili. A tali tula e pai ato i fesili e nai tustara. O te lei loa iei. Awa ole tula fono whaafasala launga. A siata, a e whaia a e tala noi se issue. Ia make sure, a e fesili ngia fo se vaenga. You always have to have a back up question. Mali. Wai, e kali mai ngai kakala. Ole kali mai ngale la. E koe maua isi vai ngai koru ke pingi ngai. Bo fele ele makau. Ele la se fa upungo fa pe mai. E sanga e o le kai mea ngai koe puruafia mangu o lai ai kongu ai i re sau noanga. Ai ua ku ua se inga ngai fa pe ai. Mai ua ai. Inga uma e rola ia le. Bo ngalo a koe no ma fo paule mele nga. Si el mena la i una ta ua i me fa sala lau nga ma lau fa sala lau.
be direct. And you be- take control. Exactly. O oela, le kangaka le whaasalalau. E ke controllinga le polokalama a koa, e le controllinga e le kangaka like interviewinga, lau guest. Your guest is there to answer the questions le ke mangao. Inga ia au mai I whafo. Au hal whafo nga mai, mala maanga o kaka. Ai la kula, ai ke pala ai e whairi whesiri. Olo le afula, e le mala mau, lau audience, I le mele ke kalawai. Ai au mai lai fai mele li poki. Fatu, maroa lenga fai whakarangoanga lena tātou mata tu la whakarangoanga. Ai au mai lo fai mele li poki. Wa sawa I lo mama fofo. Ele o pasaina ele o pasaina I meo tūlanga o whaasala launga. Ia o lava opinion. But you should, e kakau lava, ona e tā ua mai, ia o so uala langonga I melea, en maka upu lea. Ona au mai no langona. To e fo iala, ia always go back to the issue, to the actual issue. And report the actual. Exactly. E o le huingare o le tala. E pela o nisi vo ilele, o le ala vo ile na e whapena iso ta ita ui. Ona, this is what I learned. But I also learned from the best. Vui. Au e sa ngoi vanga le la tantala noa de mata upu fa atustala. O koe ma fau atu I taimi o tu lai le JRPP. Ora ko akele I o le au kuskala I o ko kongu e fatara noa ia le sunga tu e palesa ave ma pale mia. Kasi ale fisiti. Pe kasi fo se leo pe lua fo. Kali yala ia le sa no tu ila e pa umai lava uma. Ora mele o fa no ko Samoa. Wa kau faori. Wa tau au na tau fiu tu lo. Le tama ita I pale mia e alo ma fe alo fa. Ora si fo ia li fa fa sala la o di fa pe li bo se furu fisiti ga ka kokas. Le ano ai se ora so finga ngalo ai se ngale ku poile mea ile kai mi mua. Ai se ana le a ole ana ma ua le ava no tusa o ku ai ngaka ngaka ia sa o mai ko kongo le poko o pale mia. Wai na ese ai ma pie le la ngona o la tau leo general ala utara no ai leo fa pito manu ia tasi. Ora kai mi la le ngai a o mo ku akau fau ari leo la ukuskalari. Na so fina galo ile mia. Ole ilo uteto nunga to tasi la vai mada I vai nga la yona. Ele o ma le tangata tustala. Se pe fo ai alo uru la ngana ke alo fai. Ia vange mai ia le ato to mele te mana oi. Le ngol mele le tu fesili ai tangata. E va vela mala maka ka pe afai e ke la ku afai. Sorry. So ko ke le yo ka le o se ke o ka. Ole tu langa pe al mena ala ina ve tu le. E iai ale I lalo mene whasa launga. E kaunga koa lo loko. Ma lie. Ia koa lo loko. Inga ia e fesili ai. Langa ute manatua. Sa ele si alo le tātua tunu o le vai temi lea sa ile observer. Pe ia o lau ai oi. O lau ai Hawaii stama. Si uso lea. O le tamana. Na tole I whafo tu ile epa male. Male press conference. Ona. E ko I kwa lai kiki le ia fesilia. Ia o le tuai ngata lena e ese le tāu ole. Come back to what you were saying. So le e sao le lei. Se tira pia ia le sia o ri au nge fai. A ko lola ia le pe I foi le fa pi ao io. Pi ona o se fai nga fangongo. Pi o fai poka. La no tu lola ia le fai role. Atali malal ta malo temina ke mi vole power ko malo kali mai ka milo melo le amata melo le uta milo mai oi ia no oi tutuila ya no soile manu ta milo mai le I tutuila ka milo mai ia le paka aluange I fale alili sa faka ai o mangongo ma polima ko fo mai ia pia faka ko akari a wo uma fo malkai o tu ba tau mo mai le fa fela ka ili pokia ko inga me fa pe. Ole si te. E ke fa lo ko ai kai mi. E pe e fa manga ko le oli ile ya ko le me kala ngoma e ko le pa. Le o putu sa o bo mo ni mau ile tu no o le na me. Pe e ko le ko ngalo ho le
Ia me foi leo le la foi ia pa manga ko ne uri ia. E pe le fo ringa mai. E pe o se press conference foi le wa umanga ngao. O na teimi. Ha o lai na oi. E pe no vetu. A o nei lai le tuangai. E sa o loto ala to o le tu i sto ingo kupua o sko ingo. Wai vo o ba ai o sko ingo. Melo paki o asiaka e tu ia. Ia asiata. Ai o lai ku le. E ave mua ia meia. E ave whalongolongo e kuile. E screen mua ka malo a. Ai al teimi nei. Tuasa o loko a. Tuasa o loto a. O le teimi nei. Sega pa wale mele manga oi fia me ma whainga malo. E whai ako question o kanga kai. Awa ngi ka pula au. Alu le ako. A whai ala ke ma fau. Ngi. Awa te whapea. Ine I whai atu le fesili lea a ika ai kai fongo. E le ika kai fongo o le sua malia ngai I te fono. O le sua malia ngai a fia be. Wa so ia fia me ma kari mai fesili au. Tu sai tau mai ina. E te le o prepare il mela na elo fai. Pe a fai e ke la ko le va pe. Si mo fi fesili. Nga mai no le fa. Ai ko kala ngwa mai kero. Mo fi fesili ai le me. Kero ele o se va pe le lenga. O si sa o member ile a foi le tio sa. Bole o te fa fo wala o membership. A te le na matu fa so nai tu fa fine na uso tu langa pe o nai ai. Ile I meo o le tūlanga whapasala lau. Ia ona ia whawhitai o le oi ei nei, o mwhai nei, ona pe ala o mwhai o ngā o le inveske ngai I usapi e whai ei le journalism a. Ia waso ia. Ia uso. Ngā o ngā e saua o umamaila wa, o ngā e saua, e sau ngā ruenga, whai mai. Lau pengi lea. Lau pad lea. Kia ana ia sua mingi o news. Nei mase training e kasi ngā whai. E va vitai la vai ala to no le songa. Ia mau le vo so ni. Tu e pi o nai vai nga na a. O le kulanga nga pi o ka ku vai, pi o foi. Sorry. A fai e kusa e kulale le press conference. Ai le lua fesidi. Le nantonu na. A ko le lua. Le nantonu na. Le kula a ko ngi fai. Sorry. Ale malievo. Ai uma lo fai ulo ka malo fa pe. Ya. Wa umalako fesidi a. O kusa, ele o se fesiri, e ingi si fesiri. Ai pape mai, ia o mala fesiri a. Kusa lau fai mai. Wala vanga. Ia. Ai na ona sa ngā pa ali to ina. Io lo mana wanga ia. E nana o fai atu le tūlea. Mai ue fo I vui pe anga maua nei a vanoa sa o loto. Mo nai nisi, a misi fo I mātou ia tūlu. Tātou ia tūlu I whafo. O lea ka ke mo o ia so umai fia maua ni nei a vanoa whapene. Se fai ngai fesiri, walanga o le mali e. O le tele o fesili, mana tua e sau noa lava le sunga tuila epa. I can answer all those things. O lo te mana tua le leila. Taimi a popo faufa to amae a ina ua suir fai ngā malo. E a leana sau noa foi. E ma fai anga ukalia uma fesila. E te ilona lau. O le kele waka fesili la e kake momo o e voice atu ele au. E ila taura ua maua rapa ngoi lumor ko inga. A peloa. E fa lewa kua. Kasi al fesili. No whalongo ile roadshow fo ile na fai o whakekainga. Si lewa avaks ia no whalongo le roadshow fo ile ia saulan tu fatufa me ai ia la so fina ngalo. Pa uanga fisiti. Sa wai loa le orkali. Le la sa oilo sa o le si me wo pule lo po o mo ila fai fisiti. Mbatu ala u fa fisiti ia. Ia ula e tawita il ulo to me va pena. A fai ele e tu stala to inga fisili le na. Tu sa ole o fai atu la natala. Ola sa pula fongo le vai ngala. Ku sa ole wala ku ngai e avaku se wa mori ku ia ku le si vai. E confirm mai o sorry le vai ngala pula fongo. Ia. Ole a fai e te alu te visiri atu le. Bo ala bu moni a sia tele se me ta o bane ile. So le o fiu ku ri ka la ka ma. Ahora ya dice no mamuli mai ia. Ahora se no ma fuka nga para. Ai, ele nei keren ma pangi ma kama. Wa e no va tu ode. La foi e mori ba wifi me na vala au mai le ia le fio ile te pate pale me hol kemo la fa il forno. Voi. Sa vai ka kala. Ne me fi kala ngoi. Ya, o sa vale tu lo. O ke lo, o ke o e fi me mai. Ma lo voi. O fale mo. O stoi. Ya. Ya o
O sau no fa talo foi. Se ka no fa mai sone. Ka sau fe fa o sau ya o kus. Ko le no. Ko ki o se pa pelo que le mole ba ai no. O ya mai la ka. O fa tu lo le lo fa. Ya ka no fa lo so ngai le kai sili o. Mai fa fai ma. O se fa mai. Kai sili o pe kuring e lo kam. Ai o le fia ko kuring la o ma. But he's got that sense of humor. Well, you know, yes. He's a good friend. He's got a sense of humor. He's a good friend. But when it comes to politics, é olhar por aqui. Total different. Ele me faz um carro, fiz me ai pelo vaco. O ma fio curi, na mau ale si kai mi o olhar tai mi o. Ole faz ngole le triple C, Oi fe. O tu si lo i Samoa, o tu si tu lo la ele. Ma da mia se fa tala no nga la o fionga. Ia fia fai foi fa kala nga ale ma ia ia o fa tu la le ia la tu sit la i merina me au kele manga ola ese le aso fa kala ngoi la o fio ese le aso fa kala ngoi le ma o le tau o le ma o le fa kala ngo o ru le kai me kasi inga ia kali mai le ma me ia ofisili o la ke fa fonga inga ia counter inga ile ma pa penga foi la le ma vice versa ai sa le email fai lo kusi kai minga ai mai vui fa malulu atu o sa no mai le fionga ni pale bio ele tu fai fa alu ni pale me o le tu ai fai mai ai fia fa longo ia na tali ia ona vai ni le tiu wala vana le tiu tala no atu ia so o pe le fa pe la se a foi. O le mela e mali e. O le fai kwa le ki o fo. Ia ka vai ku e pipi i astui, ka vai ku interview mai astui. O matua i o fiu. Ia kam. Ia. Para esa se te pe o le winga tala. O le porkiki ai o le porkiki. Ai elem fai na so stay ma mate velo ai. You know, I respect the guy. I respect him. Ai ona ua o le upumoni ai. Ngalusia lo trust. You know, I have no trust in him anymore at all. Ia nga faro lo. Malo fa tele lava vui mana ia ono le tai mire nei via fi wa nga tele. Mana ia se ta fa so. Le nga foi le no mana o ai tango au wantu i lo fionga o le doiru taia. Lo wi au fa sala longa. Ya, mai la nga po le ku e pi fa solo mai le you know e radio fa saulu ngole wo mai lava ile chapter nei fo ile ta o social media ma o le lava e fa ngota lu pengo le tautai ai fa vete tele o te yo foi mo amene e ai nei tai mi pa nga no malanga toi fo sa mo le va no e fa yese ko fe se ta so fre inga ai mo fo malava no e fita e u fale tu ile sunga ya tu e pa ma le ala ala fa ile ma le tita ya o male ma fai pule au le ia le vai singa no numero mo ni wava o inala no vai ile site le wana matu tala no la ave essing if we take politics out of everything e ke fiu e ke akari yes. You know te fiu te ata fo I suanga ma tala fai le na fo tai au le man kara fa porkiki ai pi ka fe ku ya la to so fo maloloina o le tulanga fa pena ya ai wele ono le tatai mi after tele mana tu fo yo le nei lao e fa after tu ai lau fionga vui polo fionga tia e tu sai fo yo le ava no fa roba ma wo mai no le ta pro kala me se fo le short time na tango au tu ai na e fio mai to tele fo yo ta wo ma paanga au lo pa e lu le ta pro kala me nei to la tu le blue tv ya mana o ndanga ya mana tu la fo tu le nei ava no fa u sau noanga mo fo lo fa nga ya me se fo o le tūlanga fuafuanga po awhia toe fo ia toe matali ui Samoa ia tau urunga ili ta wha atala noanga nei vanga o le whiwhira o fionga ma lo fa te etu asiata vatu ala fa fonga vai ro tatu tunu ia ole winga lo vai ole polo kalama ina ia fa manino fa mala mani se vai nga me se lo pe o tau mai tau atu le fia file nei pe ele lifa ele ole polo kiki anga ia ai ole lifa nga ele tūlanga ile nga wenga fa tu stala ia ole taua le na ai mesela fo io vai ngai pe ona yai ia tu la ngai pe ona yai me na sa o mata ai ma au mai ia ole ia ele fa tu no ele mata piel ma na ia pe fa tu ni na fo ia la pu ta ma fa inga pe o pu ma sa ni ro ta tu no ai
a fai mawhai o na ulu atu ai se langona fo i uso a whaasala lau matulanga i pe ona iai meo ale au tustala ia ole nganga la vai ai se pe sua i lunga sua i le lo ai alu i le isu Ali. ole matanga o fiele na ole marai fo le na ole whaafonga al tangata whaalongolongo ia ona o lo tata ia i le isu le mataupu wai e atai mi hoi e fisiringi ai e tātou ia le au porkiki po ai lava e fisiri atu ia ele umwhai ona tali mai i le pe kau ese le me kali ele sa ona e whaitu i whaamalu roa tu ele o le mele o te whai atu ai pe kali mai i le mele a batu ele fisiri ona o i le fia mawele malumanga ia o le tāua le na ona i lofo i le atunu o le lei ona whaatino na ngā luenga whaatustala la tau ia le whapeo vai atu sisi ona o ia o ai ua tamai o ai ua poto o ai ua o le nganga ia o le tātou fe soso nia i tūlanga i peo nei ai tūlanga o ngā luenga ia ve iole nei ava noa e mamule toile nganga o le whaamaloma le whaafteitele a siata i lau tō whae le vai malai ia e tusai fo i o le vala uina o lo nei vai na ia mo se maftanga i le nei vai o le fiafi ia le tu te lifu i le tunu i le stona nei ai pe ona fuafuaina ia o se vaenga e fisili pele le loto ma le nganga ma le mafaufau ia anga se lava lautou pa ia ma lautou mamalu i tau mana ia mai nei vai ia pe o le ase se iloa o ia te au sili atu na ilo le sila fia e so tele ia o lo tātou atunu ia ai pauale vaenga ia i le tutusa lo tau pulu nau mai ia ma se vai o lo nei foi tangata whatauwa ai me se ala foi fai lova me umama le lifa le tilutilo ma le anganga i le tapo inga Samoa le angai o lo iai ia o lawi a te tele ia o lo whatatali o le tunu ia o le a foi le upu au ile le apo ale mai ala lo pe o le taimi fa le tonu ai se upu ma se tanga ma se anga ai mo le to ile nga o le fa tele ile o to fa asiata o le teiulu fo i o le pol kalama ia fasili se fa fitai ile fionga ile i pule me se fo i o le pulenga o lauto o unanga ia ona o le taliaina fo ia o lo dei vai ia e fa peo na fa la veina ia i tonu o le potu fa sala o le Blue TV o le nganga mawalunga ia tātou mo pele nganga o le feo e ai ia ma le fea alo fani mai se ia o tātou whasoa i ma fetu wha le ale vaenga o sila fia ilea ia whasoa i leisi e lei fo i se nganga fo ilea ina ia whaia se whaatala noa nga ina ia whaasea ape wha winga lua anga i o tātou usoa whaasala lau o no le pol kalama lea i le fiafile nei mai tau atu e li lifa e le tūlanga o mea tau whaasala launga pe i o le nganga mawalunga ele o le tangata ele o tangata e whaatinoa o le ngā luenga whaatino ia o le ase vai inga o nei ia whaalavane le nganga o le tua i le tō whama le whautanga lo tātu tunu ia o aso hui whapene i asi atai le ai asi tautai e whaiona atoni ai se liu sona Mali o ani se upo se tanga fo i maseanga ua le tauta mali i le whaafonga mai o lo tātu tunu o le tatalo au nei ia outou whaamangalo le au ona vai ma le whaatawa ia au alavane i o ia lo tātou vāna nofu e le hawhaina le whaasi ungutua au le nganga ia i nei pua ina i ala se vai inga ma se whaamale valea o le au ona au le nganga mawalunga ia asua tuai malu i puenga i le tō whaama le whautautanga i lo tātou tunu ia alofangi e le tua le whaasaunga Samoa i le nei vaenga o le polokalama ma le nei fiafi ina ia tū ma le lea whaamanuianga le tua mai lava i le au mātutua se i o lava i alom whanau ia e me se fo i o le au whainga luenga tutofi e le tua i outou whaiva ia i whapeo na iai whaamanuianga le tua i outou tatalo mo le manui o le tātu o tunu ia mwha au penga ina pea ia nganga o alom whanau o le tātu o tunu wale tua mana tala le lei ia lauto fa asiata o whaiva alo filima o lo whapeo na whenga iai a wale tautua ina o Samoa o le upu monia ia po le alava le mawalunga o le ale taua
ai tātou te whaamoemoea i a Samoa. E au mai la lātou whaamanuianga ma la lātou tua lalo. Ana whangi e le tua o whaiva. Ina ia whapea o na whatumu pēr la utu. Ai lava. Wale tau tuina o tātou tunu o ele ngata i whaasalalaunga. Me se fo i o whaiva o lo whapea o na whisoasoa ni ai i alo mwhanau o lo tātou tunu. Ina ia soifua ia i lo lātou silifia, lo lātou whaasinomanga. Peo na whengai ei fo i maia, whaiva maia tiute. Ia, o le baha no fo ai ma lau tau singa, wa Samoa le oi, pe fo ia sātu paitea o le, ia asiata, ia wane i ngausia lo fue, e lo to pe solo ia lo fue. Ia wale, leanga oe, ia ilu tātou motu i salafai, e ti ta aloi i whaiva e lua wae, e le ngata o oe o le taunuunga o tūmua, oe fo i o le tūmua, ia oe fo i o le to au o pule, e ono i salafai. Ia, tapena ele tua seisi te. Malia la. Panga noa e tātou te mafutai, ma toe wheilua i ei foi. Ia le nganga mawalunga o tātou maua pēr. Ia whaamanuianga le tua i loutou suifua. Mai seo se ona vai vai. Samoa e lau whaafunga mai ia, le nā, o loutou o ona le nei. Ia whaatasi ma le tō whaia asiata. Ia nuru te leina whaasaunga o le nei e fiafi. Vui Seigafolava ti asione le lua Masinamua. God bless. Suifua. Ia, ua whaamalo le sau noa, e lau fionga vui, lau fionga tia. E le rei fwoi vaenga o lea fiafi o se whaamanuianga wau te tele e fo i le poru kalame, ua whaiva e se a fo i lo pepele nei aso. Maru maunu le fonga tia, leanga o lea ua no fo i e sua ma au lolo. Wa fo i poutu toa o tūlanga o whaasalalunga e matua le tu, e lau fionga. Ia o tau fo i nei e a fuai ono mātou fia e mātou te ai uli ma whaiva nei. Ma tau te soli muri vai lo moni. Ele na ne fo isa utala ia le soifua au na ma le soifua tutua. Tau tala so e pe yo le ngo aipu. Ia ma fai fo yo no tau o le alo tau tai ao o le fo ile aso e fasifo ai ma tau au penga le tautai. E tau tala pe aso tau nga luenga biso le tau tua. I te tono o tātou o tunu o lau tau tua opu. Ia matua fo i tausanga e matua fo i le tofa. Ia awa fo i me nei o fa se la longa o le ala fo i le fo ai ona tango au watu ma a paapai i le i umai pe ona tu le sauno. Ona o le tofa le nae sa sa wa Samoa malana tapuinga. To tele lava ila tau o lo moli mai o la tau o lo faanga ma whaamanuianga i lo soifua, me se fo le tautua. Ia me se fo le amana i o le au undanga tau ma whai nei. Ia e te awhea i ua mauarunga i fo i matu mati e. Por kalame o le nivanga o le fiafi o lau fo i te talo. E wha leo atu ai. Whai masui o le mātou fo i au undanga ma le fionga i le lipole i anae po le fionga ngā tasi a fui mono manten anae ma le pulenga. Ia, Sofia moe ngā luanga i le soifua. Whaafua lewa e le tua o ialava o le tua o le ola, o i o le tua o le malosi. Ia, a wau whaiva e le i taitai, o loo mo o mia lava fo i e Samoa, ma e fo i tūlanga o unanga whaasalalau. Maise o tātou tua ase da sina, lātou te talia ina, lau longo ma le tangi a pumate, i o lātou a fioanga ma no whanga fo. Ia, a wā le aso ma le aso. Mātou whaamanu, ia tu toi maua tātaimi, ia whaataiwa o mai fo i so whare mo. Ia, nei manu kau nei. Ia, ora ofisa lava le nei. Pea foi maua se taimi o i luma, mwhawhan tātou toi whairo. Ia, ai, matele i whaama vai mara whionga ia vui. Se vatua lewa no whainga ruenga lea. O lewa no whainga ruenga lea, mo o tau i Samoa. Lea e whaafonga mai. Awa pea foi o le te whaafonga mai i New Zealand, Australia, Amerika. Ai kei roi o le taulau toi fo i Samoa. E ke ngofo ma e no pia i ai ma e tautua. This can be yours. Awa no whainga ruenga le nei. Se tui foi runga le tātou ava no le Ryan Fabule Mole. Le la utama fai onai le fa Peritania i lumo lau screen. Pa le la utama fai fa leo tu le ngana fa Samoa. Ava no fai ngā luenga mai le Samoa Royal Tours. O le onanga lea. E avea i o e rua ava no lo o mo mia. O se tangata ave pasi. E avea i a tangata tafa fau. Hoi le leo i to tono ro tātou watunu. E te fe avea i ai malanga. Tangata tafa fau mai mo atu. E mo mia lalo no fo mau i Samoa pe kisiksengi Samoa po se visa fai ngā luenga fo i mawhaiona e ngalua i Samoa. A watu sau tusi e lango i nā ilau talo sanga. Le leile tau tala i le wha Peritania ma le ngangana Samoa. Ia tau a au maiso reporti o leo. Ia e tu mamama ia e mata alia i le ngā luenga.
e te tau ona e vave a vanoa e te vave a mata se taimi e mo o mia I lava oi. O nisi o vaenga wha upopo e mo o mia. Mo o e lea pe a wha pe te wha fungantu au ngā mo o e lea vanoa lea. Sa e ave pasi mua mua. Lei e leo le pasi la upasi se fo I lea ka koe aru I se fo. Io so mai fo I bui se. Lei o le ave pasi lea. Tua sa here you have done a tour pass for le driver. Ia sa e iso le sene sa e umia se ave o lo umia lava ma le leilo le sene le daytime. Ai pesilia fo le tolu tau sanga o e fia le tu ai nga luenga. Ia fo o le sila va ngoa le I o le va no fo le mole o I tolu lava no ave pas o le si o le tua kite. Tamala lele aru pasi e ku o nga kong. O le o tu nei pasto. Ia fa matala le tala. Ia kam fai nga ma. That sort of thing. Kusa pe ia lai o tamala ele nga tai na tu lo nga tono pasi malau mai. O le utato o mai nei ai ngai le tai manono. E fa palangi we are now in manono. Ia fa pe ngala a vai ia te oile to mai lea. E taua. O le singa ngana le taua mai I. O le Mandarin. Fasenga. Le tu te le Samoa. Le na donu la afa pe yeso ioe. E yeso to mai fa Britannia fa singa le Mandarin ma le fa Samoa. E au ngā fo I mo oe. O le tonu o avanoa. Security. E to tonu la vo ngā luenga nei. Manga kua langa I leiro e kakai ki whiawea ia pei mangi auru lea. I mea ange wa ke ira me pasi ai ngengo I se sainga. O ro iai maleva no security. Silia li tolu tau sanga o yante oi o lo valid low le sene. Tosi talo sanga uma fa so tai to vi for tato poste lu fa mo le a Ryan. Fa so tai le email le info@samoaroyaltours.com na we lunga le tanto wa email le na. Ia pe fa o ai sau tosi a talo sanga ina I pamu fo ile el mota sa mo vai ina vai tele. Ia e sila mai tatou info na utu lunga. O le so lua suma fa da le lima aso nga fua lua suma fa perila. Le itu la lima le fia fa ngata uma. Tusi talo sanga mo ne iwa no fa nga luenga wilunga. Ia ole fa sila nga fa ula na le vanga le fia. O le me ke kau soi. Ni o e kau man ko se basi. E wow. E se le be pasi ole tatou e se these are coach drivers. Le na. O vaenga na ele tu tile avu I le vaenga la utu e fo ia tu Samoa. Ai ki lola ka ko inga wo mantua I le mela lea ele o ave pasi ar kamare le tua kai le fa sala o mantua I asia ka pongi. Ele ngara. La ngore me ko ngwa se ila ko inga Samoa do fisa tuis. Ele ngara. La tua vo ile le ser pa mtalanga lise la se la wo oi kuanga ia la wo pa makala ia this is to na ia le la wo oi maliere ai lo ngoinga le tanto mo wo ro ingi tua kai foi na ona vai e tua ole fer foi poi ponga ile uva fa ana ne fa me pasi Pala no wata weta ua ia siata poniu o mana tua vavea ia le whainga palo tau le I think o le whainga palo tau la fei sila ui maspun mare o noa na maoi ma oi no not 2006 maoi mana kam tau lo re mana tamai ile mamalanga na mau tu lo la ia tuli lo mau e foi e tuinga mala anki pa ma ke o sa vai le fa so o mai mau lo le mana o tau sorry ma tu ole life a fonga mai sia fio anga o ai fo yo Samoa so ino so alo to ina wo ile sa sorry e ma tu ala ta ma tu ala o ia le alo fai upua e fai ia upua ia ona va tu ele wa o sa vali wo le tu langa ma tu lo la ma la ukama nga ma o kwa I pe o pu ai ka la ma ta vale ma lo ka e fa mai se Chama se kupiso oso kuisi. Okay, ko so o fie ngwa. So le okay no so me roka, ma se pai me pusa pia. Ma ora re para ko. Ai ngai ko fa kuchale. Ngo fa ngo e ka ke ku yo. E ke lo. E sa ora va sia. So le ma ke ku yo. O kilo ko ko ka. Lai ma fonga mai.
Pa fonga mai le fio. Se la ngar me e Maria no molka. E mo ko hola e po ngiu i oi. Sa bo ku. Ole abula. Nga ma ko foi mai nga. O so le mai lo ka. O mo. Ke ia ngelu. Ole o ke ia nga ku. Ole ku mu fa le. O fai ai cara, o ho tang olai no le ya. O mai lo ko ngiu e. O la ko. A te wo so le mai o la uta. Ah, ole avula. Senga ngama kiri ma i foi i kosi. Ha vele ambulance nga vele ambulance ya pia yo. Sole se le misa la ka pia le sa ho ya sia. Ngama ka ngu nga pe ko ke ele se furu. Kero ko ma wa ku ro mai ke le lima ya. Anga se mai ele va tu fo le misa la asia mar kuwa fo idea. Pe o mana tua ho le fo tua o kaisa ho le fa su taia le sa le sa no no sorry por king fo mai nga ki fo mai basi sorry na fa le misa mala o ka ba vai o fe se ka la mai ai ngo ho ngo ka ko i so no para i wele o ngala o le mele maua pe a e la kuafa ku le basi kau fi ko ngar basi o mana tua ka kana ngoi foi wa o paro la ka ma wara ngol ko i te mi fo yo official to bis fa makala fa ka por kala me o ma o ko ma ko o le la fa matala le si ka mai ki kier ma to o pito i laudi ai sa fa ngar wenga fa ta sira ro fi turis fa mer ka ma ro e ke sori siaka se de ma li o lo ko inga e mo ki fa ngar wenga ro fi turis fa ko ma se ro ko inga siata ka o ma le fa ka ngale lo ha se mai nga mako wo turi manto o si o voile o Sonia mai nga kuri sa mako mo ke o sa makau fa ro wi lo nga fa le la war ko inga pe yo le masta ko ngor ka vale wa si nia ai fa ro o mare ka vale ya le sa fa pi ko ru mai la lai kuri la ko ka mi o ko ai o ku le va le ma di u le o va me wo ke ile ha fi ko ka vale na nga fi ko pe la fi ku la ka vale bole la ko fa so fa o pe ko e se fuli mami o ke o ka ko o re fa tali me bale fa kat en kai suka la o ko la ko ro si marka ma no de agua me fa no no ke nge ali na no le uru ya ka fa ru mo ra wala le ku er ka fa no no leo ama yo le ile va esa va marka ma ro fa o so mai o la mai ia met vai finga ka mi ko la vui o ka mi ki la ka mo finga pa kur ka veren mo kanga nga ai sei ko per med o le tu mano fanga fai u le to fa vai mala ro fa tu si o so asiata o ni ya atono nai o pelo so i fuala o le ya ma ya fa lo pele le avo ile ma ai o lau pelu o wale te singa o Samoa le oi ma yo pese foi o le ya fo ile tu so i fuala o le ya te o uso o tala fo i tala no ma to e fa manatu yo a wa ro winga o nga fa o le fa fo ma o nga ke so i mai fa pe ku ro fa ku chao le ya Kawan veo que va a ya sia. Ara ngol upulen na sa ro ya seka. Anga ko ia ka malo mai. O ko manga. Ha? Ele ko umi foi gamaro. Ka ya ku ele ko umi na foi gamaro. O ku ya ka sa. So no le ka ka ko ge. Sai ba valor ka malo. Ya. Lau anga ngai. Lau anta nei vui, lau soi ke fa bia. Lai mo fai mai ya un ko fa pele mai. Lai la sao. Lai sao lo so. Lai a fai fo ele ileva a fo ala kul e fo mai ele lima le fe fianga maka un ko o ke le se punu rua le ambulance ko fo ile le ambulance tem so vai a tu wai ma o vai ya ai wa ka o ko ka o la ka mo o fiu wa voia o le fia ka si mai o ka pa nga ba o ke ai ke isko ingo o ai o tu nga balangi ile ma ku ko fa mai oi o la no va ve mai asia kau
O so mai la se ke se. Ya. Ole afa mo in ma por kan. Alo pa tele tu mo jo Samoa la tu pele fa manga se manga ole tu mali la foi fonga ma tele. O pero ila so tau tatu por kan fai. Am le fiafi a siata fale malu ma le fionga ia Vui Masinamua Seigafolava fa so foia mai mai. Talofa. Welcome. Talofa. 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 Ua iai foi au au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, olo alala i atu no mau. To be a fiel on the Bemo Samoa. Tautai mai. We will see you again. God bless. Tautai Samoa. O lea ua taunu mai I fale oloa le Tasi Market I New Zealand ia tātou oloa o mea taulima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Ma le ano noa ionisi o mea taulima ese te whirikiri mai ai. Ma ufo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhi. Whaapea talo ulu mawhai. I se tau o fiatele. Palau nei lole numero lo o ilunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao.